Ndabashuje inshuti bavandimwe mwese mudukurikiye. Aya ni amakuru y'imikino agezweho yasohotse mu binyamakuru kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Mutarama 2023. Iyi ni Rusavalence TV, ngende Rusagara the Ambassador. Dutangiriye amakuru yacu avugwa mu ikipe ya Arsenal. Ikinyamakuru The Express cyo muri iki gitondo kiratangaza ko umutoza Mikel Arteta ngo yaba arimo kwifuza abakinnyi babiri mu ikipe ya FC Barcelona. Uwo mukinnyi ni Eric Magret Garcia. Uyu ni umukinnyi w'umunya-Espanye w'imyaka 22 y'amavuko ukina mu bwugarizi mu ikipe ya FC Barcelona, ariko ashobora gukina inyuma ku ruhande rw'iburyo. Akaba ngo yifuzwa cyane n'ikipe ya Arsenal ngo ifashe kwegukana igikombe cya shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza iheruka mu mwaka wa 2006. Uyu mukinnyi akaba yaratojwe n'umutoza Mikel Arteta ubwo yari umutoza wungirije mu ikipe ya Manchester City. Uyu mutoza rero akaba amwifuza cyane ku buryo amushaka bubi na bwiza, yaza nk'intizanyo cyangwa se akaba yamusinyisha amasezerano ahoraho mu ikipe ya Arsenal. Mikel Arteta akaba ari mu gihe arimo gushaka abakinnyi benshi bamufasha muri rigura n'igurisha. Arimo kwifuza abakinnyi benshi ku buryo yagira effective y'abakinnyi benshi bazamufasha gutwara igikombe cya shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza ikipe ya Arsenal nyotewe. Tukiri mu ikipe ya Arsenal kandi ikinyamakuru The Express kiratangaza ko Arsenal yaba yifuza umukinnyi Ferran Torres w'ikipe ya FC Barcelona. Uyu ni umukinnyi w'imyaka 23 w'umunya-Espanye. Amakuru avuga ko umukinnyi ngo yaba atishimye mu ikipe ya FC Barcelona nyuma yo kugaruka k'umukinnyi Ansu Fati, kongeramo kandi forume z'umunya-Brazil Rafinha waguzwe mu ikipe ya Leeds muri sezo ishize. Uyu mukinnyi rero ngo yababona akazoza ke mu ikipe ya FC Barcelona karimba ikibazo. Ikipe ya Arsenal rero ikaba yateyeyo ngo ifatirane ibibazo uyu mukinnyi afite kandi ibe yamuzana muri iyi mercato. Ikipe ya Arsenal ikaba yamwifuza ko yaza kuyifasha mu busatirizi. Ibi kandi bije byiyongera ku ntambara ikomeye ikipe ya Arsenal imaze iminsi irwana yo gusinyisha umukinnyi ukomeye w'umunya-Ukraine Mikhailo Modric. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye w'ikipe ya Shakhtar Donetsk, ni umukinnyi umeze neza cyane. Iyi deri rero nayo ikaba imaze iminsi yarashyuhije abantu cyane mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, aho uyu mukinnyi wifuzwa cyane n'iyi kipe ya Arsenal kugeza na n'ubu. Amakipe yombi ntabwo arumvikana ku giciro cy'uyu mukinnyi. Ubu rero aho bigeze, ikipe ya Arsenal ihagaze kuri miliyoni 88 z'amayero, mu gihe ikipe ya Shakhtar Donetsk ishaka miliyoni 95 z'amayero. Arsenal rero sinzi niba iri buterure ipinda ry'amafaranga miliyoni 95 ku buryo uyu mukinnyi yamaka hepfo hari i Londres kugira ngo afashe iyi kipe ya Arsenal. Arsenal rero yo ikavuga ko itazarenza miliyoni 88 z'amayero, ariko rero n'ubundi byose birashya bishyira ko uyu mukinnyi ajya mu ikipe ya Arsenal igihe ikipe ya Shakhtar Donetsk yarabivuye ku cash kakira aya mafaranga, ikakirira ipinda ry'amafaranga ku buryo yagera mu ikipe ya Arsenal. Ibi rero ni ibintu nabyo byo gutegereza tukareba. Twimukire mu ikipe ya Manchester United nk'uko byamaze gutangazwa ngo ikaba yamaze kumvikana n'umukinnyi Wout Francois Maria Wigoste kuri miliyoni 14 z'amayero. Uyu muholandi rero w'imyaka 31 y'amavuko akaba yari intizanyo y'ikipe ya Burnley mu ikipe ya Besiktas yo muri Turukiya. Uyu mukinnyi ngo Erik ten Hag ngo yababona ari umukinnyi rwose akeneye uzamufasha kuzamura intera akagera kure ku mwanya mwiza muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza aho igeze hakomeye. Uyu munsi rero ikipe ya Besiktas yo ikaba ivuga ko igomba kumurekura ari uko ibonye umusimbura we. Ikipe ya Manchester United ikavuga ko nayo igomba kumubona byanga bikunda vuba na bwangu mbere y'umukino wa derby Manchester izahuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Manchester United muri iyi weekend. Ibi nabyo nibyo gutegereza tukareba. Guys, mwakoze cyane kubana natwe, mukomeze mudukurikire.
tubahe update y'amakuru agezweho mu ngeri zose kandi vuba vuba byihuse, nta kintu byo gutinda, nta bintu byinshi. Mukore subscribe rero kugira ngo amakuru abagereho byihuse. Guys, mwakoze cyane, umunsi mwiza.